محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي لليطهر المصطفى من المنظر الطاهر المنظر يزداد شوقي كلما أيندرك بنيا ماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم الله سبحانه وتعالى فكبشتان تورم ولا دم دمنا توفلان أمان زمان الله سبحانه وتعالى لا كدمنا الله سبحانه وتعالى تبارك ماي كسلك على كربك صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى كيامر سنومادو إن شاء الله تعالى أمي دكوك على كرباي أو كدكوك أبونا سنموني أجينا زنموني نمبر لامي فولدي السلام تشما أنا مسماما. هذه هي الجلسة الحادية وثلاثون نيسكي بسبب كلناي بإذن الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى كجيني لنا فوق منبر الفقه المالكي منبر الفقه المالكي سانفي أم الله سبحانه وتعالى ديلي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا ويثبت منطقنا في جميع ما نقول ونفعل آمين يا رب العالمين. أمسيتك مسدلي أكاندلاني ولا قد سكون سبتي kadalane sabati fotaw akabe Allah subhanahu wa ta'ala kay yamaruma ala ko kanyi aka ala yakama ala ko kanyi alkaraba sallallahu alaihi wasallam na bona barka maw kama. assalamu insha Allah ta'ala. الدرس اليوم سيكون على ليالي العشر وما حواه من الفضائل. السلام الله سبحانه وتعالى محمد غرسك شو بركه دولا بي ولا دبنا بولي اوشوكا كلا تنتكي كنيا فاني الكربا صلى الله عليه وسلم وإن لله في أيام دهركم نفحات نمهن مندم الله سبحانه وتعالى يا بنيا كرامة الله هنا لا الله سبحانه وتعالى يصنفن كرغرل دو دي أما أشيدو غنو فتعرضوا لها الله سبحانه وتعالى يا دون غي مامن غرسكاي أيوا إبولو جان كهير كونو ودوم بركالون الكرا سسمو بنيا بركة كما وهير دون دوي لا يالو العشريه سلبكالو شوتان kamene ashu folo kata se ashu tana do ma no selkena do shuye ni shu barkalu ni Allah subhanahu wa ta'ala kalinanu tokoy qur'ana nasula yaqulu al-haqqu jalla sha'nuhu wal fajri wa layalin ashri alaka rasul sama afi mando ni kon Allah subhanahu wa ta'ala kalingando kon ala kalina fajri kenena wa layalil ashri kalabaka kale aywa selbakalu shutana khilafu be tafsir chawni nyonje na Allah subhanahu wa ta'ala yangar saga don baba min nabi wele ko jalalul mahalla misranga ko getura akama ko Allah subhanahu wa ta'ala kama selbakalo shutande ma alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu hurmando ndona kono adamina nanve hera mimbala fusamandia mimbala domba munumba kono alaka son fe kengarale munumba kono insha Allah ta'ala anya kanu ka yafanyini anyemo fe ka hakato nyini lambe ba jamakulu fe. Assalamu mo ko be lakhdari la o yecien ngani nanyu ana don kergarale oluf samandia al muslimuna ahwaju ilayha min al akhdari. Salamu mo ko ba labbi ka temen lakhdari wala daka o de yambali kanan lakhdari o de yambla ka jo selba kala shutan ka insha Allah ta'ala wala da bina boli aywa ashutan konnaka mbalma ke mbalma muso ibi tulo majo amid du ko nyini islam forba jama kulu fe akanda beni du ko ye fotaw an ketaw ka ben Allah subhanahu wa ta'ala ka yamaruma selba kala shutan ka damene aywa kalo joli dola kana se aywa selkena doma ado belejele ye samadiya doni anyine do alkraba sama aywa mandem ve angan chesiri bato chayali la ado ngono anga do mbonya ku karama ni bato keli chayaye wurdi sanamo nyo doye qur'an kala ni ka chaya o ya doye angan chesiri bara nyuma bela sarakati bo ya doye ka do nonon bismillah ni aye ka do nonon kumbe naye ku bla sirani aye adona belebele badoye yomu tarwiyati selbakalo tle sekina o do barkal ni do samani do alkra sal sama ya do jira muhammad mandela
anga bonya ka karama ni nyuma kali ka chaya ni ado shuni alakar satuma ka sunna wakadhalika yawm arafa do fana ba kono o sel bakalo tele kono nonay arafa do ni Allah subhanahu wa ta'ala ya bunye dum ko lo sanve anyine dum hono mande fe anga bunye ka karama ni shuye ni mam zero la ka bunye ka karama bi jami anwa ibadati ni bato nona ya belejele wala idu sel kana fana ba kono sel do bela yadul ashri kono ka do bunye ka karama o nyine do anve wala udhiyatu kadhalika abo chokola fana la hiya fana ba kono nunu nya wala da sanmo insha Allah ta'ala ubna wala ye alaka wala chogo nyuma no ko yama al idu al-salamu fambi wele ko seli shay'un kabiru fambi bele bado sannahu Allah subhanahu wa ta'ala ala rasulihi ala ya sunaya alaka sallallahu alaihi wasallam ka ummatihi ana mandun alaka sallallahu alaihi wasallam ka bunyanadu awwal salati eid sallaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul fatiri Allah subhanahu wa ta'ala binan zone fam bayndi alaka bana manduma ala latigara ala alaka sallallahu alaihi wasallam selkene folo mimbo aywa amande wonye okera aywa selini kenede akera hijra san vlana abole ko makka kata madina ninye manne ka bunye ko ye Allah subhanahu wa ta'ala aywa madina muhajiruna ana ansaru madina aywa ansaru no ye madina aywa dugu tiguye ani dina mon mbora makka kana fara uka Allah subhanahu wa ta'ala bunye nen karamanye barsabu alaka satuma bono ya juguya ya genga ba makka man nakaw yu tege janga be Allah subhanahu wa ta'ala yu son munya ko bele nununa fiha hikmatun kabira ko dom babi famu selkena kola kadam monga Allah subhanahu wa ta'ala hunna man do munya ko karama ko ni sojja nen dom bele baflañi selini do an seliba do alkana nay madina sigila alkaba sallallahu alaihi wasallam tura madina du kono do la kam mangame yahudiya dukula kala halaw yela mane yahudiya fe ay ansaru nyininga ako ni manga nunu aneni lahala ya nunu nyamunyi ukama ko alaka kira an yahudiya ni nasara o basikila bani quraizata bani nadiru bani qainuqa o khaybara yahudiya o be nasara o be dovla nyena maya ka do ken so jadduni o dovla de ye aywa o fe biye o dovla do la kelende yu fe biye yomo nairozi an yomo maharajan ni domba flay o bolo o ba don karama alkarba ko gadam monga ku kan nabi mo ñu korta soro ye kisiri bunya soro Allah subhanahu wa ta'ala yoro ka ben adoma o kisira o jugu ka dabal jugu ma ka ben adoma o ba bunya ka karama ala barka dal kama akaba sallallahu alaihi wasallam aywa o kuma me ansaru fe Allah subhanahu wa ta'ala alkana mando mbunye akaba sallallahu alaihi wasallam la file akanone o nyana ne soja dola kadi amandoma Allah subhanahu wa ta'ala yakanyene fe dama alkana sallallahu alaihi wasallam sahaba faranyonga ako inna Allah tabaraka wa ta'ala abdalakum bihima khayran minhuma Allah subhanahu wa ta'ala awbunya ka karama ni dovla mi hera ka bo kateme aywa nonu nga dovla nga yomul fitri adokele to kay ko aywa selini do wa yawm an-nahri dokele to kay ko seliba do wa kadhalika amadallahu al-ummah al-muhammadiyya wa chokokele la Allah subhanahu wa ta'ala aywa hono mande yiriwa ku fere nene ndo flanye kadamunga adama de rattabiya min Allah subhanahu wa ta'ala ibn hadama de daka amma ko ben so jala katok afari katok foni katok yidamu o kadi aywa niye o kadi far koloy Allah subhanahu wa ta'ala ya kanum hono mande ngo ke nga kakke ali Allah subhanahu wa ta'ala ka bunye kono akakke ali Allah subhanahu wa ta'ala ka yamaru kono jangu ka ketanu ka fota be barayna aywa ali ala ku sara ala sara to nyumana nyande far foni la day minni on hadama de rattabiya minni na far fonna abani du ngode ke ni du ngon ala ka yamaru fo nyongo alakra bunye kama alakra bakano kama ala ni farfone bara bayndi mo mandema ka laba ka akonna beke ala ya alaka yamaruye ka beke here ka di ama o de la ni seli do fo dem som bi ya farhanaye makrobo bi ya farhanaye cewbi ni soja muso bi ni soja kamina do mana nyeshi mo mandema bebe ni soja ado fana damine fo laba a belejele aywa ni soja kuya be farfone kuye wa belejele aywa ala batoliye am sara a belejele la ni hikma bele babi famwana anga ala barka dala abi famwana fan Allah subhanahu wa ta'ala yakke aywa surya nyona sababu ye muhurmande chen muso dem sene makoroba alka satuma me aywa ganga goshi madina du kono ko ka fa al-salamu yo ko selekena bo wati sera bega bo kata selekena na hatta al-huyadu hal al-salamu so mon mel dala yanyi nga ko alka kira o sababu ye munyi aku bokun ye li yashhadna al-khaira o ka hera sharia aywa nga utiddo sele arana ninye aywa Allah subhanahu wa ta'ala ka hine muhnu mandela cer muso dem sene makoroba setigi ni fanda
ni betara nyon zoro selikene ka mo bu nyon kibaru don mo bu nisoja mo bu nyon fo ka duko ke nyonyi Allah subhanahu wa ta'ala e alkana mando mbunye aywa ni aywa o gere nyonay ayu bunye fanan ni seli jogo flame ni bo ke baraji bilibili bami ni jurum ya fami bo kono o fana bi famwana wa shukrillahi bi takbirati Allah subhanahu wa ta'ala barka dami ni bo ke ka kon almamin naniye min khurujihim min buyutihim ubolila ka damina ubolila ukaso kono foka ta se aywa almamin nanima aywa selikena na Allah subhanahu wa ta'ala bunye fomununge aywa ani aywa billahi yamunun kandike Allah subhanahu wa ta'ala nimbe Allah subhanahu wa ta'ala ka son fe kerengere lunyi alay muhammad bunye nayi nimbe bi famu seliko la gindo do ala ka son fe kerengere lundo Allah subhanahu wa ta'ala ya ke fana muhammad unye nyondo sababu ye ka ke tugu nyona sababu ye ma kelengele ni nyonje katla ka ke kala nyona sababu ye bainal qaba'il qabila ni nyonje qabila do be o ma nyamo to nyozoro kenekelenga sankalo tan fulani selikenete ma do be dugu kono oluti nyonye kenekelenga ko bolodi nyoma ni selikenete Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu nyuma no kay muhammad ye ni yu tegadi nyoma selikenena finedi mbed sukun nyonje olubi bo nu jira ko du sukun je nyonyi ka duko minge Allah subhanahu wa ta'ala bo duko mine assalamu ni aywa hikma belebele bay gindo bado membe famu selikola okuma ala yasigi o gindo minga hunu mande ay to anga toka ay to anga njesri foka sora kono adabara minga ma kakoyi wa hadhihi alhikma alkabira nayni gindo belebele bay vlani hakili nyey tadullu ala anna alislam dasturun ilahi abajirana ka fo cena ja islamayate bun hadama de nga gafe sabenni islamayate aywa hakili ka conjunction sabenni ala yareka ala ya aywa gafe sabene de islamiyya sigimo de ka anzalahu li istidad bashariyya ala ya gafe jingi kana aywa bun hadama dun kuna njali kama ha hani an bihi am gafe info ka barka da ka bismillah anabiku aslamu na ala ya ke ko selido dugu jera baramuno nyinne do alislam fe ayatlu ma jom hunu mandewu alma maliku bun anas ga tasira la min nyinne do anven ala ya ke ko selido dugu jera yo sanno ghusulun ba'da subhi sunna yale do iki ko sunna koli chogola fajiri kene chile kofe fajiri aywa so ma farda selle ko sele kene bo wati sele iki ko aywa sunna ko to nyumana wata jamul bihiyabi ka fini qur'an ala yo noko yima ko duy kana wal man fini qurati bolo qorale nyuma membe ko duy kana wata tayubo ki kasasa ba qoroja wa tahsinu hayati ki la hala ya chenye kasaraka boki kunjin sele kene ma wa waqtuha min hill nafilati selikene yara bo wati nyuma ye nafila daga wati ye le zawali kata setle wulima selikene bara membe ka kono nindo hiya rak'atani joko fla mamana almami ko bora naye bismillah di alsam furwa jama kullu man salamu nyuma ye abi yamaru di salamu bi wuli ka jo abi joko fla selinu uye bala azani wala iqamati lazani taala no ye misri wele wala iqamati sel korata fana taala yukabbir fil ula almami be Allahu akbar fo joko folola sab'an shen wolobla ere min dame almami no kay bal abbe fo anno fe bil ihrami Allahu akbar folo min bolo kortala o jate bala o kore Allahu akbar folo kele ko fe abi woro ke ka fara oka qabla alqira'ati yana ka do kalan kono no kera abi soraka aywa kalan damene yarfa'u yadayhi fil ula faqat nadba aywa Allahu akbar folo aba tega korta o damadela musabu ya nyeka o kore ko bol kortata tawla aywa malik ibn anas ka mazhabula wala yuharriku ra'sahu wa ta kungolo lama Allah akbarula ka kungolo shuli ka wuli ambo minye mawfe o dino shido bal ye ni yanza gele sa insha Allah ta'ala yan sa ka sama dina tasra korome nabi wele ko malik ibn anas ka sira famin warala ka amidu gojin alislamu fo kan demen du ko insha Allah ta'ala amba jele jira salamu la fi mami be non kan na jango ka boala muno wana aywa baje ambo fana fa alislamu ye o ka faraka anzako dama jirala almam bi joko folo selini jogo indeka wa fa thaniyati joko flanana almam yukabbiru sitta abi Allahu akbar kala shin woro kadhalika ma takbirati qiyami awuli to ka tle abi wulini Allahu akbar min o jate bala wa yundabul jahr bil qira'ati akannedo aka kalanke aywa selikene joko flala ka kalabo kena ka bi qur'an kalami ga ka bangi naye salamu bla khutuba fla sunna yaledo aye alkarba pamba ko kecho ka aka jo alaru usinnasi alislamu ko ngolo ka aka kutuba nyuma vla kala yabda'uhuma bitakbiri aba kutuba fla dayala ni Allahu akbar wi najor alislamu furba jama kullu nyafa bi kullu alala alaka bo alani bunye foka kan Allahu akbar alaka bo aba ala bunye foka chaya wayo khalliluhuma bitakbiri
abi aywa kutuba flan chebo ni Allah akbar ye kore na ye kalando ke na ye mawladi akmana mawfe abi to ko kulo alala ni Allah akbar ye ka ala bunye fo mawop mani almami kulo la alala nyinne do aw munu vana sikki me ka lame aka Allah akbar fo no fe ni o kutuba fla bana almami bi soraka Allah ya kandike sheria kama aywa siradili kama alislamu fo ba jama kuluma ka jirula ko sisan woni la ya kandike li dakara ayro bi saka ta sosa aka ta Allah ya kandike aslamu fembe wele ko lahiya fembe lebele baye Allahu ye muhammade bunyani aye suran aywa suran bi wele Qur'an kono ko suratu safati Allah subhanahu wa ta'ala lahiya samadiya jirana lahiya sharia kun sharia la choko minga Allah subhanahu wa ta'ala ya qisalla kali alkaraba sallallahu alaihi wasallam aywa fihi durusun wa ibarun liman arada an yatadhakkara aw liman arada an yadhakkara aw arada shukura mami ni hakili bafe na ba feka aywa tashi soro aba feka Allah subhanahu wa ta'ala to ko barkada o tigi ki tulo majo ka Allah subhanahu wa ta'ala lame sisa ambi siradi Allah subhanahu wa ta'ala ma abe pmanye la yere munyi aya sharia aywa kadam munga asababu lama arada Allah subhanahu wa ta'ala mamna ni setigi masala nyinina aywa alkhayra kull alkhayri hayra bala jalila aywa bi abdihi wa khalilihi Ibrahim alayhi salam ka ke aka jonge ana terike Ibrahim khalilullahi ablahu bala an hasana aya jarabi nyumana aya jarabi ni jugu ka jukuyaye wa kaydal fujjari an cenkelaw ka dabali jukuya jugu munu nu farla nyonga ka doani ni ka fara nyonga ka ala tere Ibrahim khalilullahi mine ka kiru tasmana tasmami ni aywa amana kun cega jugu ka tameche juguya ka ni shetane ka dabali juguya kunde tasma feneni bunya ko jugu fe yoro kuntina seka hal Ibrahima blala ble o yene nga boga yata hilakihi jangu ka seka fa ka ke anni sababu yi Allah subhanahu wa ta'ala banoma ala yaka jonga sanuma aka kira ala ya kishika tanga najahu Allah minan nari ala ya kishi tasma toroma kallaba ka aywa barkadu ala kallaba ka here chama ka ay kuma mena ni kosira o hakema ni Ibrahima ya ye ko ale ka balmawu anaka shinju anaka dugu kelen nyongu ana mande onu ka jukiya sera fo ale Ibrahima ni kene karabalima fo ala de dona anu ni nyonje Ibrahim khalilullah ko Allah subhanahu wa ta'ala ba ni fo ni Qur'an nasula ko fa aradu bihi kayda faj'alnahu al-asfalin wiye aywa Ibrahima la ni dabali jukuma ye anyu ka dabali ce aywa sek u yerema ku ke mamalo lewni ku ke mama jiginu ni kuma no kera Ibrahima Allah subhanahu wa ta'ala barkada aywa ni Allah subhanahu wa ta'ala ka pmaka ye pamena nako tasma ma ya naru koni bardan wa salaman ala Ibrahim tasma ibena ka sede kono fami ni bi jenni kenaye fangami ni bi jenni kenaye ni Allah subhanahu wa ta'ala da ya dima ala ni Allah subhanahu wa ta'ala ya minina ala kele ko mine ka Ibrahim kishi Ibrahim khalilullah ye ala fo ka ala barkada ni mbara ngele kofe ni ngo inde mene kofe Ibrahim khalilullah wulla ke labe akuma sisan ka fo aywa aka mande wunyi ka fo aka jamakulu ye ko inni zahibun ila rabbi ni Ibrahim aywa kodo ndoy sa mbe kambe di ama koy Allah subhanahu wa ta'ala de tay ni Ibrahim nite awbulu ni be ala de bulu asamo ni aywa tashi baw ye beki hakli so ko dayale fami min lakali Allah subhanahu wa ta'ala fa sisan nde la hiya sababu ye nde Allah subhanahu wa ta'ala ka aywa jarabiye aka joge ka Ibrahim khalilullahi abora ni mboy nde la ki wakil siri alala ata tafando ayrala ajige ala damade Allah subhanahu wa ta'ala sona atara shami amna natara sami sigi damine ana furmuso sedata sarata yende ay Allah subhanahu wa ta'ala deli ko rabbi habli min as-salihin a setigi masa sisan woni mbora njuku cela nana siki madame nyoy ikoy ala mba nyini fe ika konyumandiya ala denyumandiya mimbe ken deme nyoy ngadina barala mimi ken centa baye ni e ala sona nena taraka tongo Ibrahim khalilullah ndiko sanuma nge dalane mi nyedugo ke assalamu dalanendo mi ni ala sabulu barsabu amabalo haramuna dalanendo mi ni Allah subhanahu wa ta'ala ya bunya ka karama ni kiren na bunya nyai Allah subhanahu wa ta'ala ko fa basharnahu bi ghulamin halim ko kele ni Allah subhanahu wa ta'ala du ko mine on ala ya ni soja ni kamale ni nyemi ni nyumanya joko ba ala amunyunedo falamma balagha ma'ahu sa'ya ja Allah subhanahu wa ta'ala ka koma ba jarabi min temena no e jugiya dama teme ja ko werebe ko minga gele ka temoka
halibi ka ibrahim khalilullahi nyini ka don ne ko ne be songa sabali ne ala ka jarabi korowa ne be soka yira ku dine ala ma fomba fe nga jon ka ke chogo minawa opma nga soro ke nga sejira la ka jira la ko sebene alay nga fenda ma man mi nyona di mouma ndo ke fonga jarabi ka donga fo nabi songa to ne allah subhanahu wa ta'ala ka jarabi koro allah subhanahu wa ta'ala ko demi nayo nyini ali alafe ali allah subhanahu wa ta'ala ya garsa ka dena demi ni de munyo nendo de barkalendo kalaba ka deme fo denyi aye aywa adamadinya shi soro fa shi sera barama tafsiru cew ko ye sinu aywa halsu wal ashar de shi sandan sabana o ba soro ikira kamalini ibse ka ko chama nyana bo ibse ki fa deme ko chama na o wati de la ninde ndora ibrahima nyena jelila anabi jeka ko kenyove ibrahima jigi baka ko ninde yale koy الله سبحانه وتعالى أننا سقودا إبراهيم خليل الله لا الله تعالى قرأ أن الرسول قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك إبراهيم سقورا كاي قال بنان على بكان ندي كندك الله سبحانه وتعالى ودي الله سبحانه وتعالى كيامري على كوكو دفو ديني كدي جنيني إبراهيم يو دفو أدي كو إسماعيل من لا تكرا على في أدبك الله سبحانه وتعالى من مني ودني كيكا كان أني جوني علي نكون زغرا كاي مبكا اسماعيل كانديكه انظر ماذا ترى سيسانغون مبي يركا حكيلا ني اكا حكيلا مني اسماعيل اسلامو اتا غاندلو ما جوكا حكيل سوكر سيغي ديزبا بنا فانيوما جابي ديونغا كانغا دون كو فاو بي جابي تاندي ديونغا كانغا دون كو فاو ني سوسو مانغا اسلامو ابراهيم خليل الله مانا اديفه تفسير تشوي غيندو دو في ايينا كواكو ايوا اديما ko yabo na ya ndeni ko ya uinye ya utasagiri de me ko tasagiro mindo ama doko ya ama lagoshi ko ni ya tasagiro tarahumi de ye ay kamalini jole mi nga hinana am makar lala aya wele nim makari maka ya bonayya a ndeni yenyi na jinwa yembo donga alay fedo nyinne fe o ka korone ne be ni sugura kaye ko mi kanike e ka hagilla muny de nyuma ye fanyuma jabi qala ya abate ifa'al ma tumaru ibrahima e faye fami manganga soso e nywana fa barka mana ala yodi mami ma o tigila ma mangan ko soso minga di ye oke sata jinuni insha Allah min as-sabirin nefa najar alay ibna soro ne saballedo ite sabal min dona ibno dona Allah subhanahu wa ta'ala ka makando ala baka aywa alkarba sallallahu alaihi wasallam kala kisaina Allah subhanahu wa ta'ala ko falamma aslama wa tallahu lil jabin ko mamina ni njonge bele fla nu yu yera to ali Allah subhanahu wa ta'ala bulu fanyuma jena ka dede alama denyuma fana jena kanni di afama ka di alama ko mamina nu fla bora aywa kana kungo kono watallahu lil jabini ayede mbo ka be atamaka kallaba ka muruda de ngana de nyesirle ko fa afeka nyeda to ko muru samana ka fangai wana dainahu an ya ibrahim قد صدقت الرؤيا ويرد لا أن على يويلي أكو حقيقة نما إبراهيم سوكو تيجيرا نألك من مني أدفرا نيا دونغو على إبراهيم تسونكي إدبا مصصو إنك ذلك نزل المحسنين أم بين يمانجلا وسارة نجوكو إندلا إن هذا له البلاء المبين يجرب مينا كلو كجري وفديناه بذبح عظيم ويرد لا أن يقمبو نكنجل في مينغبو وتركنا عليه في الآخرين anyo ketanu ye ibrahima ka kata se don labama wa billade ke fein vali la hiyo bikandike aywa ibrahim la degeli kama kata se aywa don labama bo ke ibrahim khalilullahi labama bo ke ibrahim khalilullahi la degeli kama ni allah subhanahu wa ta'ala ka yamaru kama assalamu allah subhanahu wa ta'ala ko kadhalika nazil muhsinin injoko indela ambi nyumangala usara innahu min ibadina almu'minin ko ibrahim khalilullahi Allah subhanahu wa ta'ala ka jonyi min dame ale alala ko kama aye ni mbunye bayingaye ka labaka bona nyumanya ka garsagay aka dogo min ne ko ka min odola sa kata se ibrahim khalilullah aywa fatulima aywa nabi ma fefen nana kata se aywa dum ko de be melekelima nabi ma fefen nana o kofe abele jele bora ibrahim jure yala ودل الله سبحانه وتعالى كوكو بشرناه بإسحاق نبي من الصالحين أنيان نسجاني إسحاق يكوكن نبي نماني كوفنا كم ما نماني وباركنا عليه وعلى إسحاق أن بركة إبراهيم أنا كبركة إسحاق لا
aman zuriyatuhum muhsinun kun nyumangela be ufla bonawla wa zaliman li nafsihi yede kundo nyana bu bonawla ni minum bana ka tuku ula dezebe ebi tuku ifawka tasra de la ki fanyumon labato ka nyumanya ka alako no ka alakira kola ngani yu labla ka kenda shidon ye Allah subhanahu wa ta'ala bi mineda jengay bulu abi cin bulu bada bi famu ayina Allah subhanahu wa ta'ala kote ko wa zaliman li nafsihi mubin mu be ubona wala munuma Ibrahim na ade Ishaqa ni Ismaila labato olu kara yara kun donya nawye olu ka yara kun donya sabakoro bangime assalamu ni nyoro la sa anya la ko famu amba donga fo la yalla seliye ni nde alaka sasama kuma jeya anye ka fasani ka dala kenye alaka bako ko man kan lahu sa'atu la yakon yefembaye ina mo hono mande mi se soro la yalla na masonga wala mi yadaha masonga kandike hala yaqrabanna musallana atika na nga sel kenaka la yakanike li ayo kiti gele yalife ngani bele jele ko fa alaka ba ya jira sahaba wala ko nafla barado mo katto o hakke kono sede a shartu yen ala ya sene ko yeye aba iba barake ngal salamo min varla ka ngatle labana ambo fo salamo yo ka bwala ni ala ma sedi ma jeni ala kala tike kanati yere majingi na folo tigi koro ko deli kanata aywa idaka sunafa makadala kanata ngalo njugo tike kana haramu na folo nyini wa kana aywa haramu sogo dun ko yela hiye allah ka ngesi ni ye sagajigi mena idem so mo tigi bolo ka soro ata furla ta barala iya dongoni koni nyin na folo ye ita boyoro don assalamu ayto nga hagil to anyira la ni nda soko ye ko maka kan dun jango ka kala hiye ambi ala deli allah subhanahu wa ta'ala ka hagil nyuma di an ambal assalamu ma abi nyini halala naful aywa abi nyini halala ya nyinnade ni ala ya sene ko ye halala siraka iba barake ay dewnde ke ola ay muso de ke ola kalo mana jo idde ka boliki kumbe wato baba saga mana wa de ci aywa adaci ka boala asama ka boabolo e furmuso fana nayi nyini ngala shen kele shen fla jira ko jaku yate abakri sidiki banala ya fama ka jirana ko nafla barado umar bin khattab yo nyana ke abdullah ibn abbas yo nyana ke na ala ilahi yalla aywa kan gal latike yima irabe doddo an sogola way bi dodi muma ba shi foita ola nga foiti ferala wa hali woroni baka sara oti boala na ala ya nako yima ni doddo an do sarakati balam alislamu ma hakli nyuma be allah subhanahu wa ta'ala fa ala ko di amma ala ko kaka ala ya kama wati koro kama amma ko kumbala kala yalle bu fo ay gere karamo la ko lu nyefoye femunon di nyela yalla saka munon saka kay lebu munon be saka balika kay ko nyefoye jango aka saka fataw ka ke ala na kraka yamaruye jango la ya dabora jurmu yafa mingama adabora bunyene barka mingama adabora sarakati nyuma mingama na ala yo oke barka ibrahima na kola ala ko nyana ke barka anangola ala ko kaka ala ya kama ala ko ke ala kaba sallallahu alaihi wasallam na bonaw kama korfa la bayi minyami du ko nyini asama furba jama kulu fe du ko jabi wati duna ay du ko kanya ala kan demene baray na ala ka barange allah subhanahu wa ta'ala nyada nyini baray ala ko kaka ala ya kama ala ko ke ala kaba sallallahu alaihi wasallam na bonaw kama barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa fi hadith nabiyhi al karim إنه هو السميع العليم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشري الياسمي إليا توهاري المصطفى من مندوري أطهير المندوري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما